wathukia mission icio othe iria tukubangite uko gutukura guthi Thĩinĩ wota gĩkamuthi. matiganywa uyu ona mwene ona haria mwe acomokera Suspect amefanikiwa kutoroka, lakini tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba tunampata na tutahakikisha kwamba amefikishwa mahakamani. Wacio mararuga njohi guti turitigana nao tondu njohi ni twaregire na ni thirikari ni yugite pombe haramu no nginya ethire. Koguo ithuĩ ta andũ a Maina na administration ni tunyitanite hamwe na community tondu tiganio guku kundu ni kuirige muno tutingimenyire. Hatutaruhusu mambo ya pombe haramu kuendelea katika eneo hili. Hii vita itaendelea hadi pale ambapo tutahakikisha kwamba tumemaliza hii pombe haramu katika eneo hili la Maina na the entire Nyahururu